Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole voin hi August ni som pakwa zirtop ni ani a tunruma chuan Myanmar kai hnoi chanchin kan ron ti chuak dona Myanmar buaitan tira thomna tak Myanmar nam sipai zinga ral thom le mun ma nei thaber te zinga mi arkan army thu tharte kan ngai thladona a kai hnoi te kan soidon bokani ole Myanmar buaina chuan kumhni mele lo mutareng maya thil tam tak in thlak dang lama om tanual an buaitan tira mi puinor na le CDM kalpuina movement chuan khovel sarkar lian te beng thlengin UN ngei te po an ban thachak na manga Myanmar mi puiti zalen beise na chu a hlim chhona chuan thleng ta silova silai lekin che ta ni a mase Burma sipai te hi soifo to angkhan Asia chimchak lama ral thuam nei thapol an ni ve phak la ta wangle a fonglam chel tu an ni awangin mi pui sipai te beise na chu an ti hlotlin tir talok lova in ve ton na le in phil ton na mangin an in be ton mek tuna chuan state tam taka chuan an nam sipai ten an nam tan an beyemoti mai turin malak na ta meka NUG noya in thlung ma se ma ni state ta na beyan ni ta ber mai sipai mi pui sarkar an pong lak nu khan arakan te thom om thin chu are dewa sipai sarkar laman tang ta ni in thu thang om mana mase Burma sipai te ne nan in kap le zeu zewa anni po hian an area china malak na an kalpuya ziak tu tam tak le source tam tak chuan arakan army ten tranpuina za asum kwa an don hi China atang an hmuni in an soi tuna hian arakan army le Burma sipai sarkar in kap ma se China in man tangkai na ero adang lam pha lo anti heti lai hian India in Asia chimchak ram te ne na in sum don ton na tura ruap man na kalpui bon tak mai KMMTTP anti Kaladan Multimodal Transit Transport Project chuan khoi buai tu le ti buai tu anei fova sum in chu saklui na le in rig rap na an tok fova ni na thok te ti buai tu le malak na ti muang tu te zinga hian China kai bu arakan army te po an tel ni in an soi tun haya India chuan Kaladan Multimodal Transit Transport Project na kallai tuna tanga kumrei lo te a zo fil the ni to don ni kha na soya mase heti lai hian chan chiang taka soi lovin nakal lai an chol san deuri ni in an soi hei hi internal issue Myanmar ram boina ne na in kai hnuya ni arin oma tun hnaya arakan army te an ron che thar le ni in an soya arakan army te chet na le India project bon tak Kaladan Multimodal Transit Transport na ti khot lai hian tun ma dewa tang khan in zom na thuk taka nei thina tuna po hian hei hi he na ti khot lai chan berni in mitam tak chuan an ngai engpo ni se arakan army phena hian khochak palian China om ti hria ila thaume tun haya arakan army te le Burma sipai in beina then khat hantar langlokila Burma sipai le arakan army te in beina Burma sipai ten thlona an roi hial junta sipai te le arakan army AA sipai te in kara in dona chu azwal zela hei wanghian thole ni mai khan August ni som paruga tang khan Rakhine State marlam Mongdo Township a sipai thlona tam takan thlok chuak ni in tual chung mi te chuan an soi jingdar kwa me taikle ngaiwan chong kho in kara in beina turuwa nilai ni jing po khan an le in kap na sa hle ral thuam lian tak tak po an mangna sa ani ti in Mongdo tual chung mi pakhat chuan a soi mi te khua cheng pakhat chuan in beina hi kho chim lam mel khat vela hla thleng ni in a soi boka junta aircraft po an thloka tong piale tue a an ron tumani ti in a soya in beina hmun atanga mel ni a hla kho pakhat Myanmar sipai te tactical base omna po a soi bok hemi ma hian arakan army te le junta sipai te in kara buaina lo chuak to a August ni som pathum khan Mongdo le Bangladesh ramri a bel marker 41 bula thlenga City Regional Operation Command noya sipai infantry battalion somni a major pakhat chu athi ni in an soi arakan army thu chua chu Rakhine State media te chuan an ron tar langa tun naya arakan army le Burma sipai in beina rang ranga junta sipai somthum chuang an thi to ni in an soi arakan army chuan thu chua siamin boina a chua nu hian Burma sipai drone bom chi rang rang silai te reason thanem takan man sak to bok Arakan army lama po thian om nuala
azat fin fian ni lova tun hnaya indo na thleng chung changa hian military council chuan thu chua engma an la ti chuak lovani August ni som pakhata press conference a Arakan Army thupuang tu khain thuka chuan July thalai hola Arakan Army in junta mi som pali an man hnuwa Myanmar sipai te chu mongdo a base engemaza da tangin anin hnuk dok tia soi hemi ma hian mei thla khan Arakan Army negotiation officer engemaza chu military council in an lo man ve to bokani Arakan Army le Burma sipai te hian kum ni chung zet in be ton na an lo nei to a kum sang ni som ni toplam khan informal ceasefire agreement an siama kum sang ni som ni pakhat kum to patang khan boina achok tran le ta ani nichina kan soi to ang khan Myanmar state Nambil state te chuan an mani pualin mi pui sipai an din vek to a kan u nau chin state lama po mi pui sipai pol engemaza ta ding to di kan hre ome tun hnaya chin state lama boina na sa taga chuaka rekhodar sipai kem lak tumin nam sipai pol pakhatan thok chuaka hei hi mi then khat soidan chuan in thurwalin he kem lak an tum lai takin pol pahni khat in tel khom ten sipai kem hi an lo beya an la le theilawa nam sipai pol rang rang ten in thurwalin beita se Mizoram dep maya Burma sipai kem hi an lak thei mayan ringani khami truma in beina khan Burma sipai pangala yan thini kha officer pakhata tel boka sipai kem be nu khan Myanmar sipai ten kem hi an thuam chaka thlona mangin sipai le ral thuam an ron da bel ni in an soi kem be kai hnuya khan haimol khwa ju sipai ten an hal hluwa maya ni kha in som chuanga kang ral vek ni in an soya mi pahni dimna tel mi alavin an that bok zo na thlak sipai te hian phuba an lak ngai rin ani Burma sipai te le in kem ban thuam chak so mai bok sia lai puinen ral thuam lian nen an in chhop ni in an soya in beina chuak le ani chuan amma aina turu viau to nge yang Mizoram dep Myanmar lama in beina na sata wang hian khomi puiten an khwa an chua san ngwa ngwa Mizoram dep kho engemaw zat chu mi puiten an ro san na sa to a lian zo ka in beina thlen thuai an rina wangin an in thiar fi hlim hlom bok ni in thulak na chuan a soi kan riat angin Burma sipai le nam sipai te hian ral thuam an in nei that thlai em awang hian nam sipai te tan po che ta har thin ral thuam lian zok te po an ngai tua chho ve mek ni in an soya nam sipai te hian drone an hmang chho ve mek boka chipchiar taka soi chi ni lo ma se a zong zong soi chuak ta la vila an drone nei te po hi an modify ya bom phurti rin Burma sipai be nan an hmang ve maya atangkai tak zetani Burma sipai ral thuam nei nen chuan khai khin chi ani lova China le Taiwan ral thuam in thlona aya na sadain anin thlauti in soila achiang mai ome Burma sipai lam hian in do thlona military combat drone te laipui armor motor le tank te in do long thleng an nei ther furmaya mi pui sipai hian eng tika nge Burma sipai lalna hi an ka thlomang ti chu soithia maharsa tunmaya chuan ani lo mai the ramchung buena anga khovel UNO le US ngei po in an ngai awangin mi pui sipai te tan ram danga tanga tran puina military aid pe ka harsa anti India ngei po sipai sarkar be thazok tu ani awang hian alaka be sena nga thaya ni lova mase ahun taka mi puite torna ra phlak tak tak hian to phun ala nei ve anga rong taka mani mi le sa te thisen luan tir tu sipai nun rong te tan ro rel na ni ala ron thleng ve nge yang iril ro om i vei zong te ron ziak ve ro le